Hi guys, this is your boy Ntsako Nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you're alerted if we make a new upload. Sorry for taking nkarhinyana ni nga ri ku upload na ku ri mhaka ta swin'wana na swin'wana, ma sweswi ni vuyini sweswiwa. Ni vona ti-channel to tala ti vulavula hi ku what to expect from Mr. Post in the next 3 years. Ante va vona nga ku Mr. Post i ta famba hi ntila lowa wa Benny Mayengani wo loko a hambana na vanhu lava a tirha na vona, lava a mi tolovele ku ri va ba swa quality. A ni ri a Pitori vhele ku tele quality kahle, sound ya kona yi na quality. Sweswi Mr. Post emovheni le ka Ngalase ka studio xa R&B, loko laya ku biwa ti-R&B na ti-music video ta biwa, se yimela yo 3 years hele yi hundza hikuva ta tlhela langutisa ku ri sweswi Mr. Post fame ya yena kumbe fan base ya yena yi hambanini from nkarhi lowu a ri na va Dr. Shirimane na sweswi nga ka Ngalase. Ni va ri ku na vo DJ Gift lava n'wi producer-laku va ma-track malamaya ma kona. Mina no ka ni nga ri sure ku ri ku ta endleka yini, hi ta improve or yi ta ya hansi vito leri ra Mr. Post, Mr. Power. A ni vhele i nge vuli ku hayi a nge bi swo tlula leswi a swi ba Mr. Post, yi nge bi swo tlula leswi a swi ba ka vo Team Shirimane, kumbe ni ku Mr. Post ta ba ku tlula leswi a yi ri leya. A ni va ri yi fambe yi siya madlokonya, ene va ri swi healthy ku famba i siya madlokonya minkarhi yo tala. A nga tshami laha yi nga ku tshikeleriweni vhele. Kahle futhi a ho yimela sweswiwa hi twa ku ri Mr. Post ta va yi bisa njhani. Leswi swo sungula ta ku a yi lo chuha wena, a ni ri loko a ku fika ndhawini yi nge fiki no vheta i ba swa straight, i fanele rhanga i ba swa hansanyana i va bayisisa. Se ta twa hi swona ku ri sweswi December album yi ta ya ri njhani.